Dragi đaci, na prethodnom času ponovili smo 4 glasovne promene. To su bile jednačenje suglasnika po zvučnosti, jednačenje suglasnika po mestu tvorbe, palatalizacija i sibilarizacija. Ja ću vas još jednom podsjetiti pravila tih glasovnih promena. Dakle, jednačenje suglasnika po zvučnosti je glasovna promena koja se vrši kada se dva suglasnika različita po zvučnosti nađu jedan pored drugog, onda se obavezno onaj prvi jednači tako, prelazi zapravo u svoj bezvučni ili zvučni parnjak. Što se tiče jednačenja suglasnika po mestu tvorbe, mi smo rekli da se zubni suglasnici s i z, kada se nađu ispred prednje nepčanih suglasnika, prelaze u š i ž. Također smo rekli da postoji i to pravilo kada se sonant n nađe ispred p i b, prelazi u usmeno m. Što se tiče palatalizacije, rekli smo da zadnjonepčani glasovi k, g i h, kada se nađe ispred vokala i, e i ponekad a, prelaze u č, ž i š, a pravilo sibilarizacije glasi kada se zadnjonepčani glasovi k, g i h nađu ispred i, prelaze u zubne glasove c, z i s. Ja vas molim, dakle, ukoliko niste stigli da svoje vežbanja iz radnih svezaka uradite, obavezno provežbajte glasovne promene, a mi danas nastavljamo dalje obnavljanje glasovnih promena. I za početak, dakle, najprije ćemo reći šta su to glasovne promene. I glasovne promene u srpskom jeziku se javljaju uvek, jel tako, kada, ili ne možemo reći baš uvek, ali gotovo uvek kada reči menjaju oblik. Dakle, prilikom deklinacije, promene po padežima ili konjugacije kada menjamo lica u glagolima ili kada dodavanjem sufiksa i prefiksa tvorimo nove reči. U svakom slučaju, tada neki glasovi prelaze u neke druge i dešavaju se te nekakve glasovne promene. Glasovne promene su, još jednom podsjećam, dakle sve glasovne promene u srpskom jeziku, jednačenje suglasnika po zvučnosti, jednačenje suglasnika po mestu tvorbe, potom palatalizacija, sibilarizacija i ono što ćemo danas svakako obnoviti, to je nepostojno a, prelazak l u o, jotovanje i gubljenje suglasnika ili drugačije nazvano sažimanje suglasnika. Nepostojano a. Dakle, sama reč kaže da ono nije postojano, je li tako? To je neko a koje se u nekim oblicima reči javlja, a u nekima ne. Ono izostaje, je li tako? Primjeri za nepostojano a, evo ovde se nalazi lonac lonca. Zapamtite da ovo a koje vam sada pokazujem je to u stvari nepostojano a. Nikako nemojte da ga mešate sa ovim a koje se nalazi na kraju ovog drugog primjera. Nije isto, dakle, ovo nepostojano a, zapamtite, nalazi se između dva suglasnika, a u drugom ovom obliku iste reči se gubi. Sljedeći primjer nam je konac konca. Potom imamo glumac glumca i možemo sada navesti ta u stvari pravila kada se to nepostojano a zapravo vrši, kada se vrši ta glasovna promena. Pa najčešće se javlja u nominativu jednine i genitivu množine imenica muškog roda. Svitac od svitaca, je li tako? Zatim boravak, boravaka. Potom ustanak, ustanaka. Nepostojano a se javljaju u perfektu glagola, kao na primjer sekao, sekla ili genitivu množine imenica ženskog roda, devojka, devojaka. Zatim u genitivu množine imenica srednjeg roda, pismo, pisama. Ili nepostojano a se može, je li tako, javiti u nominativu pridevske zamjenice muškog roda, nikakav ili nikakva. U nominativu jednine prideva muškog roda, pametan, pametna. Ili nepostojano a se javlja kod predloga kao što su s, sa ili k, ka ili niz, niza ili kroz, kroza. Kao i one glasovne promene na prethodnom času, i nepostojano a ima svoje izuzetke. Ja sam vam izdvojila junak, junaci, aparat, aparati, vršnjak, vršnjaci, zemljak, zemljaci. Pogledajte, ovo a koje se našlo između dva suglasnika i dalje ostaje između dva suglasnika. Ne mešajte to a sa onim a na kraju reči koji je u stvari nastavak za oblik neke reči. Zatim imamo u reči aparat i dalje ostaje tako ovo a nepromenjeno. Potom u reči vršnjak između nj i k, ovo a također ostaje samo u ovom slučaju između dva druga suglasnika. I ovdje imamo, je li tako, a koje ostaje
I u drugom primjeru. Vi vidite da ovdje postoje neke druge glasovne promjene. Naravno, vi ćete svakako uvidjeti da u nekim primjerima se čak 2 do 3 glasovne promjene vrše. Tako da u ovom slučaju možete uvidjeti neku drugu glasovnu promjenu, ali nepostojano a se svakako ne vrši. Ovo su izuzeci. I još jednom ponavljam, nepostojano a je glasovna promjena koja nam govori da je to a u stvari nestalno. U nekim oblicima reči se javlja, a u nekima ne. I ja svojim đacima uvek volim da kažem promenite oblik reči da biste znali da li je ta glasovna promjena u pitanju. Pa, na primjer, nominativ jednine, genitiv jednine, nominativ množine, genitiv množine su idealni da se ovo nepostojano a locira ukoliko negde se pojavljuje, a opet negde gubi. Sljedeća glasovna promjena je prelazak L u O. I to je glasovna promjena kada ovaj vokal, odnosno konsonant L, se nalazi na kraju sloga ili reči i prelazi u vokal O. Prelazak L u O se javlja u sljedećim slučajevima, kao na primjer u izvedenicama seliti, seoba, jel tako? Zatim imamo na kraju radnog glagolskog prideva u muškom rodu jednine. Čitao, čitali, čitala, jel tako? Pa u nominativu jednine nekih prideva muškog roda. Beo, beli, bela. Ili recimo u nominativu jednine nekih imenica. Misao, misli. Prelazak L u O se javlja u svim padežima osim nominativa jednine i genitiva množine imenica koje se završavaju na lac. I tu najčešće ne greše samo deca, nego i odrasli, pa onda vodite računa o tome. Kada kažemo, je li tako, gledalac, mi od te reči imamo množinu gledaoci, ali u genitivu će opet biti od gledalaca, dakle neće biti od gledaoca. Vodite računa o tome. To važi i za sljedeće primjere, kao što je, na primjer, poštovalac, poštovaoci je množina, je li tako? Ali u genitivu množine će biti od poštovalaca. Neće biti od poštovaoca sam dobio priznanje ili kompliment ili već tako nešto. Također, slušalac, množina slušaoci, a genitiv množine bi bilo od slušalaca. Vodite računa da ne grešite prilikom menjanja ove reči. Dakle, kada ova reč menja oblik. I ja sam opet izdvojila tek nekoliko izuzetaka, jer ko će popamtiti sve izuzetke u srpskom jeziku koji je prilično kompleksan. I evo vam primjeri za bal, bokal, ždral i žal, gde L na kraju reči neće preći u O. Jer neće biti bao, niti će biti bakao, niti će biti ždrao, niti žao, nego ostaje upravo ovako kako sam ovdje navela. Dakle, to su izuzeci glasovne promjene prelazak L u O. U okviru ove glasovne promjene dolazi do sažimanja samoglasnika. Ja ne znam koliko je vama vidljivo da u reči sol, jel tako, kada ovo L na kraju reči pređe u O, mi onda dobijamo 2 O. Udvaja nam se ovo O. Jedno O se sažima ili gubi i dobijamo onda reč so. Također, u reči vol, L na kraju reči prelazi u O i u tom slučaju opet dobijamo 2 vokala O. Jedno se sažima ili gubi i dobijamo reč vo. Dakle, u okviru ove glasovne promjene prelazak L u O dolazi i do sažimanja. Pa još jednom da ponovimo. Znači, prelazak L u O je glasovna promjena koja u stvari govori o tome da se konsonant L, kada se nađe na kraju sloga ili reči, lako preinači u O, odnosno pređe u taj vokal O. Također smo rekli da u okviru ove glasovne promjene može doći do sažimanja samoglasnika. To je jedna kao mala glasovna promjena koja se ovdje provukla, je li tako? I onda kada dođe do udvajanja ta 2 vokala, u tom slučaju jedan se sažima ili gubi. Sljedeća glasovna promjena je jotovanje. I pogledajte sada, to je glasovna promjena kada nenepčani suglasnici sa suglasnikom j daju prednjonepčane suglasnike đ, ć, nj, lj, ž, š, dok usneni suglasnici p, b,
v sa suglasnikom j daju grupe blj, plj, vlj i mlj. I pogledajte kako sad to izgleda. Dakle, d plus j daće đ. Zatim, t plus j daje ć. N plus j, kad ih spojimo, daje nj. L plus j daje lj, z plus j daje ž, a s plus j daje š. Pa šta je nama neophodno bilo tako za ovu glasovnu promenu? Pa neophodno nam je bilo da znamo pre svega prednjonepčane suglasnike. Ja ponovo podsjećam na onu rečenicu od pre nekog časa. Čika Đorđe žvaće šljive, njegova ćerka Ljiljana jede džem. Zapamtite tu rečenicu. Koliko puta smo je samo ponovili na ovim časovima. I onda ćete lako zapamtiti prednjonepčane glasove. A šta je u stvari jotovanje? Znači, to je kada nenepčani glasovi pređu u prednjonepčane glasove. I sada mi vidimo ovde 3 zubna glasa, d, z i s, jel tako? Takođe vidimo ovde i nekakve sonante, kao što su, jel tako, n i l, i ovde i t zvučni glas, koji kada se spoje sa j, daju upravo ove prednjonepčane glasove. E sada, mi smo rekli da u okviru ove glasovne promene postoje i ovi usneni suglasnici, jel tako, b, p, v i m, koji kada se spoje sa j, daju jednu suglasničku grupu. Dakle, ne prelaze u jedan glas, već u suglasničku grupu. Pogledajte sada dobro. B plus j daje blj. P plus j daje plj. M plus j daje mlj i v plus j daje vlj. I ja sam vam sada izdvojila nekakve primere da vam bude lakše. U komparaciji prideva se jotovanje najčešće javlja. To nije naravno jedino pravilo, ali prosto je tu najčešće. Pa pogledajte ovo. Z plus j je dalo ž u primjeru brz kada smo spojili sa nastavkom za komparativ ji. I dobili smo primjer brži. Ili s plus j je dalo š kada se s našlo ispred ovog nastavka za komparativ ji, pa smo dobili viši. D plus j je dalo đ u reči rođak, je tako? dj je dalo đ. Ili t plus j u reči opet ljući, opet jednom komparativu, t plus j je zapravo dalo ovaj glas ć. Takođe, l plus j je dalo lj u reči sol plus ju, l plus j je dalo lj. N plus j je dalo nj u reči crn plus j, gde smo opet dobili komparativ prideva crn. I ono što smo malo pre rekli, u okviru jotovanja postoje, je li tako, ove suglasničke grupe koje nastaju spajanjem pre svega usnenih glasova nekih sa glasom j. Pa u reči u ovoj b plus j je dalo blj, šibje, je li tako? B plus j je dalo blj. Ili p plus j je dalo u reči snoplje, je li tako? P plus j je dalo plj. U reči grmlje m plus j je dalo suglasničku grupu mlj, dok u reči suvlji, takođe, kada se ovaj glas v našao ispred j, dao je jednu suglasničku grupu vlj. Vi znate da ovo jesu usneni glasovi, da tako kažem, b, p, m i v, s tim što još jednom napominjem, sećate se u onoj podeli da smo v i f locirali osim kao usneni glas i kao usneno zubni. Dakle, to su primjeri za jotovanje, a ovo su izuzeci koje sam ja izdvojila samo za vas. Dakle, u reči objaviti, u reči objašnjenje, u reči razjediniti, u reči nadjačati, neće doći do jotovanja. I da se još jednom podsjetimo, dakle, da je jotovanje glasovna promena u kojoj nenepčani suglasnici sa suglasnikom j daju prednjonepčane suglasnike kao što su đ, ć, nj, lj, ž, š, dok usneni suglasnici b, p, v, m sa suglasnikom j daju grupe blj, plj, vlj i mlj. Naravno, u svim primjerima, osim u izuzecima, koje još jednom evo za vas ovde prikazujem.
Dakle, to bi bilo jotovanje. I dolazimo do gubljenja suglasnika. Šta je u stvari gubljenje suglasnika? Pa gubljenje suglasnika, sama reč kaže da će se neki suglasnik izgubiti, da je suvišan u nekoj reči. Pa to je glasovna promjena koja se vrši kada se nađu jedan pored drugog dva ista ili slična suglasnika. Jedan od njih se gubi radi lakšeg izgovora. Dakle, jedan od njih se gubi radi lakšeg izgovora. U reči je, na primjer, poreski, jel tako? Imamo ovde suglasničku grupu zs, koja je teška za izgovor. U tom slučaju, ovde se pre svega dešava jedna glasovna promjena koju smo već učili, jel tako? Pošto je z zvučno, a s bezvučno, u tom slučaju će z preći u svoj parnjak s i onda se udvaja taj glas u sledećem već primjeru, dobijemo dva glasa s. Jedno se gubi i na kraju dobijamo reč poreski. Gubljenje suglasnika se javlja i kada se nađu jedno pored drugog dva ista suglasnika, tako? Kao na primjer u reči autobuski, autobuski prevoz, jel tako? Mi dodajemo na tu reč sufiks ski, a kad god dodamo sufiks ski, mislim na neku reč koja se već završava glasom s, mi najčešće imamo glasovnu promjenu gubljenja suglasnika, što je primjer i u reč ruski. Dakle, došlo je do dva s, jedno će se izgubiti. Dakle, gubljenje suglasnika je inače glasovna promjena koja se vrši kada se dva glasa jedan do drugog nađu, jel tako, a teška za izgovor ili neka teška suglasnička grupa koja prosto nas muči dok je izgovaramo, u tom slučaju se vrši ova glasovna promjena. Također, kada se dva ista glasa nađu jednog pored drugog, vrši se ova glasovna promjena. A pogledajte izuzetke. Pa u srpskom jeziku toliko izuzetaka ima. Ja sam izdvojila naravno samo neke. Dakle, gubljenje suglasnika se ne vrši u sledećim slučajevima. Dakle, da vidimo kad se to ne vrši. Pa ne vrši se kada sam pridev, jel tako, počinje glasom j, a mi pre toga taj isti pridev hoćemo da izgovorimo u superlativu. Kao u reči najjači, najjasniji, najjužniji, najjadniji, najjeftiniji, najjednostavniji. Zapamtite, u tom slučaju također ne dolazi do ove glasovne promjene. I ono što vi svakodnevno upražnjavate nekakve vannastavne aktivnosti, pa idete na časove engleskog, idete na razne sportove, pa imate neke hobije svoje, razvijate sigurno neka svoje interesovanja, zapamtite da se te aktivnosti koje se odigravaju van nastave zovu van nastavne aktivnosti i pišu se sa dvana. Dakle, van nastavni. Potom, 33. Kod ovih nastavnika matematike tu obavezno se pravite važni. Kada želite da se izrazite rečima umjesto nekakvim ciframa, vi obavezno pišete to t udvojeno. Ili u reči 600, jel tako? Tu neće doći do gubljenja glasa t, već ono ostaje između ova dva s, lepo se, jel tako, tu uklopilo. Zatim, također u rečima 600-godišnjica, odcepiti, preddržavni, 43, sportistkinja, protestni, aoristni, finalistkinja, čelistkinja, kontekstni, aktivistkinja, pacijentkinja, šahistkinja. Dakle, to su sve reči u kojima ova glasovna promjena je na neki način izostala i mi te reči, uprkos tome što nam se ponekad čine da se teško izgovaraju, izgovaramo sa udvojenim suglasnicima i ne dolazi do gubljenja suglasnika. Još jednom se vraćam na gubljenje suglasnika. Znači, kakva je to glasovna promjena? Gubljenje suglasnika ili sažimanje suglasnika, isto kao i malo pre što smo rekli, gubljenje ili sažimanje samoglasnika. Šta to znači? Kada se dva ista suglasnika nađu jedan pored drugog, onda jedan se gubi radi lakšeg izgovora. Pa znate kad imamo one bezzvučne glasove, volim taj primjer da deci navedem, zato što prosto njih insistiramo tako da znaju te glasove. Znači, pogledajte, bezzvučni, to znači da su bez zvuka, je li tako? Pa ovdje imamo već dva suglasnika, jedan pored drugog, i u tom slučaju se obavezno
jel tako, jedan gubi, sažima i onda imamo bezvučne suglasnike koje smo učili na pretprošlom času. Dakle, kada se dva suglasnika ista nađu jedan pored drugog, onda se sažimaju, odnosno jedan se gubi. Takođe, u rečima gde se dva suglasnika teška za izgovor ili neke teške suglasničke grupe nađu zajedno, mi moramo da ih, kako ja bih voljela više da kažem, pojednostavimo, da ne koristim reč uprostimo i da na taj način izostavimo onaj suglasnik koji nam je nepotreban i smeta prilikom ove glasovne promene. Mi to naravno ne možemo raditi na svoju ruku, nego moramo poštovati pravila standardnog srpskog jezika. Ja vas molim da se još jednom podsjetimo izuzetak, oni su nam važni u svakodnevnom našem pisanju, u nekim prepiskama, da se trudimo da budemo što pismeniji, jer to je prosto odlika ne samo učenih ljudi, nego i ljudi koji imaju nekakve manire. Ja znam da ste vi skloni onim vašim skraćenicama dok pišete poruke svojim drugarima i obično smo svi neformalni u takvim prepiskama, ali hajde da pokrenemo jednu, pre svega, lepu akciju, da što lepše pišemo i da se što lepše izražavamo. Pa znajte da kada pridevi počinju glasom j, a hoćete superlativ, da kažete da ste bili najjači na nekom takmičenju, da ste jednostavno bili možda i najjači u školi, u znanju, jel tako? Da obavezno kada pišete ovu reč ne izostavite dva glasa j. Takođe, kada vam nešto nije najjasnije, vi to slobodno, ako ne možete nekada izgovorite, napišite svom nastavniku da vam nije najjasnije to što vam je on ispredavao. Nemam ništa protiv i da meni se obratite na taj način ako bude prilike, a ja da opet zbog vas sve ovo ponovim. Dakle, deco, kada koristimo superlativ prideva koji počinje na j, udvaja se glas j. I ono što sam malo pre već rekla, da ne pominjem ponovo, onaj primer van nastavni, dakle, ostaju dva n u tom slučaju. To bi bile glasovne promene i ja sam sada rešila da sa vama u stvari još jednom prođemo onako usmeno kroz sva pravila glasovnih promena kako biste vi još jednom sa mnom obnovili sve ove glasovne promene. Dakle, u srpskom jeziku reči kada menjaju oblik ili kada reč menjamo po padežima ili kad menjamo po licima ili kada tvorimo nove reči, dolazi do prelazaka nekih glasova u neke druge i to je u stvari definicija glasovnih promena. Takođe, važno mi je da znate da u srpskom jeziku postoji 8 glasovnih promena i da su to jednačenje suglasnika po zvučnosti, jednačenje suglasnika po mestu tvorbe, palatalizacija, sibilarizacija, nepostojano a, prelazak l u o, jotovanje i gubljenje suglasnika. I ja ću evo još jednom da podsjetim na te definicije. Vama je uvek zamorno da učite definicije, ali verujte, ako ih lepo upotrebite, zapravo ilustrujete na primeru i ako kroz primere učite, ne morate ih napamet ni učiti. Dakle, ako vi vidite da u jednoj glasovnoj promeni se nađu dva glasa različita po zvučnosti i da jedan, onaj prvi, prelazi u svoj zvučni ili bezvučni parnjak, vi ćete znati da je to jednačenje suglasnika po zvučnosti. Takođe, znaćete da ukoliko imamo zubne glasove s i z, a oni se nađu ispred prednjonepčanih glasova, oni prelaze u š i ž i da je to jednačenje suglasnika po mestu tvorbe. U okviru ove glasovne promene mi znamo da kada se sonant n nađe ispred usnenog b i p, prelazi u usneno m. To je takođe jednačenje suglasnika po mestu tvorbe. Kada govorimo o palatalizaciji, neophodno je da znamo da imamo glasove k, g i h, zadnjonepčane, koji kada se nađu ispred i, e i ponekad a, prelaze u prednjonepčane č, ž i š. Takođe znamo da je sibilarizacija glasovna promena u kojoj zadnjonepčani glasovi k, g i h, kada se nađu ispred i, prelaze u c, z i s. Još mi je važno da ne zaboravimo, da je nepostojno a, ono nestalno a, koje se u nekim oblicima reči javlja, a u nekima ne. Takođe nam je važno da znamo da je prelazak l u o glasovna promena u kojoj glas l, kada se nađe na kraju sloga ili reči, prelazi u vokal o. I važno nam je da se podsjetimo jotovanja, a to je da nenepčani glasovi, kada se nađe ispred j, prelaze u prednjonepčane, baš kao i nekakvi usneni glasovi koji kada se nađu ispred j, prelaze u prave suglasničke grupe.
Ne zaboravite gubljenje suglasnika koje smo malo čas spominjali, da je to u stvari sažimanje suglasnika koji su teški za izgovor ili koji se udvajaju u nekim rečima, a opet se teško izgovaraju. Ja sam sada još jednom vas podsjetila na celokupne te glasovne promene. Ja znam da ste vi to obradili sa vašim nastavnicima i da ste sigurno mnogo detaljnije i bolje primere nalazili. Ja ovom prilikom pozdravljam i njih, pozdravljam i vas, ali vas molim da obavezno u vašim radnim sveskama podsjetite se, ako već niste uradili, i uradite sve ono što se odnosi na glasovne promene i još jednom podsjećam sve one koji imaju linkove prema digitalnim udžbenicima i aktivno ih koriste u svakodnevnoj nastavi, da ih obavezno koriste kao materijal za obnavljanje i učenje tokom ovih dana. Još jednom vas pozdravljam do sledećeg časa.